মাননীয় আমাৰ মৰ্জিনা বাইদেউ যে মোক 5,000 টকা খুজিছে বুলি মোক মিছা কথা কয় মোৰ ওপৰত সি যে সবকে জনাই দিছে বা প্ৰেছ মিডিয়াত কৈ দিছে এইটো ভুৱা আমাৰ সদস্যবিলাক আছে তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব তেওঁলোকে সাক্ষী আছে আমাৰ 714 জন মানুহৰ আমি ফৰ্মটো দিছিলোঁ এই ফৰ্মৰ মাজত 518 জন মানুহৰ লিষ্টটো আহিছে বাকি যদি মোৰ এই বাইদেউৰ লগত যদি শত্ৰুতা থাকিলে হয়তেন আৰু বেলেগে যদি নাম আহা নাই তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা হয় মোৰ বাইদেউৰ লগত একো শত্ৰুতাও নাই আৰু বাইদেউৰ লগত মই মিছবিহেভ কৰা নাই সিহঁতে এলিগেশ্যন লগাইছে আমাৰ বিৰুদ্ধে যে সিহঁতৰ নামটো আমি কাটিছো এটো খালি আমাৰ ভিচিডিচিত হোৱা নাই হাওৰিয়াপেট ভিচিডিচিত নহয় সব ভিচিডিচিতে এনেকা হৈছে এই বস্তুটো যদি সিহঁতে আমাক বিশ্বাস কৰা নাই সিহঁতে গৈ চাব পাৰে বেলেগ ঠাইত খবৰো ল'ব পাৰে সবৰে নাম আহা নাই ইয়াতে উপস্থিত আছে কিছুমান মানুহ যিহঁতৰ নাম আহা নাই সিহঁতে আমাৰ নামত এলিগেশ্যন লগোৱা নাই কিয়নো সিহঁতে বুজি পাইছে ইটো আমি ৰেছপন্সিবিলিটি নহয় কিন্তু সিহঁতে বুজা নাই সিহঁতক আমি বুজাবও পৰা নাই আপুনি ইয়াতে মানুহ যিমানখিনি আছে কেইবাজন যেনেবা আহা নাই না আপোনাৰ যেনেবা এই বাইদেউৰ নাম আহা নাই এই বাইদেউৰ নামো আহা নাই আমাৰ বুৱাৰীৰ নাম তেওঁৰ বুৱাৰীৰ নামো আহা নাই এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে সিহঁতে আমাৰ নামত যিটো এলিগেশ্যন লগাই কেছটো কৰিছে এই কেছটো আমি কেতিয়াও মানি নলম কিয়নো প্ৰুফ কৰিব লাগিব যে আমি 5,000 টকা সিহঁতৰ ওচৰত খুজিছোঁ যদি প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰে আমিও সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে লিগেল একশ্যন ল'ম কিয়নো মই এজন ছোৱালী মানুহ হওঁ মই 8 বছৰ হৈ গ'ল এই কামটো কৰি আছোঁ কেতিয়াও কোনেও ক'ব নোৱাৰিব যে আমি মানুহৰ লগত মিছবিহেভ কৰিছোঁ বা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যদি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ হয় 8 বছৰ কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় মই লিগেল একশ্যন ল'ম সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে শুনাই আছে যি গ্ৰুপৰ সভানেত্ৰী বাইদেউ মৰ্জিনা ডাঙৰীয়ানী আমালোকৰ বিৰুদ্ধত অভিযোগ কৰিছে আমি সিহঁতৰ ওচৰত টকা খুজিছিলোঁ 5,000 টকাকৈ সিহঁতে দিয়া নাই কাৰণে আমি সিহঁতৰ নাম কাটি দিছোঁ এইটো ভিত্তিহীন কথা সব ভুৱা কথা আমাৰ দায়িত্ব আছিলে ফৰ্মখন দিয়া আৰু ছাবমিট লোৱা ব্লক লৈ দিয়া আমি ব্লকত ছাবমিট কৰিছোঁ তাৰপিছত সিহঁতৰ নাম আহা নাই এইটো আমাৰ সিলেকশ্যন বডিত আমি নাই সিলেকশ্যন বডি অফিচতহে আছিল এইটো এতিয়া সিহঁতৰ কিয় বা আমাৰ ওপৰত এনেকুৱা খং সিহঁতে কৈ আছে সিহঁতৰ লগত আমি মিছবিহেভ কৰিছোঁ এইটো আমি কৰা নাই এইটোও ভিত্তিহীন আমালোকৰ নামত এফআইআৰ কৰিছে এইটোও ভিত্তিহীন আৰু এটা কথা কৈছে সিহঁতে আমি পাব্লিক লৈ SHG মেম্বাৰ লৈ সিহঁতৰ ঘৰত এটাক কৰাইছোঁ এইটোও ভুৱা আমি এইবিলাক একো কৰোৱা নাই আৰু এটা কথা কৈছিলে সভানেত্ৰী আমি সিহঁতৰ ভিঅ'ৰ সভানেত্ৰী আমি সিহঁতৰ ভিঅ'ৰ সভানেত্ৰী নহওঁ মই তাজমহল ভিঅ'ৰহে সভানেত্ৰী আপোনালোকে পইচা লোৱাৰ অভিযোগ এটা উত্থাপন হৈছে এইটো ভুৱাহীন আমি কাৰো ওচৰত টকা খোজা নাই লোৱা নাই আপোনালোকক কিয় মানে আক্ৰমণৰ উদ্দেশ্য কৰিছে এতিয়া আমি সেইটোও ক'ব নোৱাৰোঁ কিহৰ বা অভিযোগ সিহঁতৰ আৰু কেছটো সন্দৰ্ভত কি ক'ব আপোনালোকে এটেক কৰা বুলি উস্কানি দিছিলে আমি উস্কানি দিয়া নাই ভুৱাহীন কথা এইবিলাক সব আপনি কৈছে যে আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আপোনাক হুমকি দিয়া হৈছে হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ হুমকি আপুনি মোৰ ঘৰত গৈছে ঘৰত গৈ মোক সুধিছে লিষ্ট দিয়া মইতো কৈছোঁ কি হয় মোৰ ওচৰত লিষ্ট নাথাকে সেইটো মই কৈছোঁ মোৰ ওচৰত লিষ্ট নাই জীৱিকা চকীৰ ওচৰত লিষ্ট আছে পিছত সিহঁতে দল বান্ধি গৈছে তাতে আছিল মনিৰুল ইছলাম মহিবুল ইছলাম জাইদা খাতুন মৰ্জিনা বিবি আমান আলী আৰু নুৰ মহম্মদ সিহঁতে মিলি আমাক কৈছে যদি বেছি কিবা কৰা মাৰি দিম একেবাৰে এনেকা কৈছে মোক মই কৈছোঁ কিয় মাৰিবা এইটো লৈ আপোনালোকে অফিচত যাওঁ অফিচত গৈ খোজ লোৱা যায় আপোনাৰ নামবিলাক কিয় অহা নাই মইতো এইবিলাক ক'ব নোৱাৰিম দিব নোৱাৰিম দিয়া মালিকটো মই নহয় লোৱাহে ল'ব পাৰিম লৈ পিছত অফিচত জমা দিব পাৰিম দিয়াটো অফিচৰ পৰা কি কৰিব সেইটো আপোনালোকে শুনিব পিছত মোক কৈছে তোক মই দেখি ল'ম তোৰ চাকৰিটো মই খাই দিম এনেকা কৈছে লাগিলে 1 বছৰমান তোৰ পিছত মই জ্বলিম তথাপিও তোক এনেকা কৰিম যোৱাকালি যিটো নিউজ হৈছে সেইটো একেবাৰে আমালোকৰ নামত যিটো নিউজ হৈছে সেইটো একেবাৰে ভিত্তিহীন বুৱা এইটো আৰু কেছো কৰিছে সেইটো একেবাৰে ভিত্তিহীন আমি একো সিহঁতৰ পৰা পইচাও লোৱা নাই কিবা একো কৰা নাই
আমাৰ কামটো হ'ল অফিচৰ পৰা চেকবিলাক আনা ফৰ্মবিলাক আনা সিহঁতক দিয়া আৰু ফৰ্ম ফিল আপ কৰি মোক দিব আমালোকক দিব আমি কিবা কৰিম অফিচত জমা দিম পিছত অফিচৰ পৰা সিটো কাক দিব কাক চিলেক্ট কৰিব নকৰিব সেইটো আমি নাজানো সেইটোতো গ'ল তাৰপিছত যেটো মোক হুমকি দিলে আৰু যেতিয়া মানুহবিলাকে কেনেকৈ গৈছে সিহঁতৰ বাৰী হ'ব পাৰে সিহঁতে শুনিছে যে আমাৰ চেকটো কিবা হ'ব সিহঁতৰ কাৰণে কমপ্লেইনৰ কাৰণে কিবা হ'ব নেকি সেইকাৰণে সিহঁতে মানুহবিলাকে গৈছে সিহঁতৰ ঘৰত যে আমালোকৰ চেক যাতে কেঞ্চেল নহয় মানুহবিলাকে এইটো ভাবি গৈছে আমি সেইটো নাজানো আমি একেবাৰে অজ্ঞাত সেইটো গেছি যে জিজ্ঞাসা করবা নিগে যে তোমরা কমপ্লেন করছো কমপ্লেন করলে যদি আমার চেক গুণা না আহে যার জন্য আমরা ওইটা জিজ্ঞাসা করবা নিয়ে গেছি আমরা তো বাড়ি ভাঙবার যাই নাই ইহঁতে কৈছে যে কাৰোবাক টটৰ পৰা মাৰি কিনে না না এটা সব ভুয়া না ঘৰ বাৰী জ্বলাই দিয়াৰ এটা ভাবি না ওইটা কেউ কয় নাই ঘর বাড়ি জ্বলাই দেওয়ার কথা কেউ কয় নাই মিছা কথা আপোনালোকৰ পৰা মানে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিবিলাক মানুহ আছে সিহঁতে পইচা পাতি লৈছে নেকি না একটা কোৱা নাই বাইদেউ আমালোকে বাইদেউবিলাক কোৱা নাই আমালোকে শুনিছোঁ যে কিবা অভিযোগ গ'লে মানে চেকটো কাটি যায় সেইকাৰণে আমালোকৰ মহিলাবিলাক একেলগে গোট হৈ তাহাঁতৰ ঘৰত গৈছে শুনিবলৈ যে কি হৈছে তাহাঁতলৈ যে অভিযোগ দি আছে যে বাইদেউলোকে পইচা খুজি থাকে আমালোকৰ পৰা 1 টকাও খোজাও নাই আৰু যিবিলাক মানে এইবিলাক আহে ফৰ্মবিলাক বাইদেউ আমালোকক মাতিবিলাক কৈ দিয়ে পিছত আমালোকে ভৰাই দিয়া আহোঁ বাইদেউ এতিয়ালৈকে কোৱা নাই যে আমালোকক পইচা দিব লাগে বা পইচা খুজিছে একো কোৱা নাই আমালোকে নিজে ইচ্ছাই গৈছোঁ তাহাঁতৰ ঘৰত এইটো অভিযোগ আছে যে মানে যিখিনি হিতাধিকাৰী আছে সিহঁতৰ পৰা 100 টকাকৈ এটা লৈছে নহয় লোৱা নাই এটা মিছা কথা আমালোকে মানে বাইদেউৰ লগত খুচি হৈ দিছোঁ 100 টকা ওটা মিছা কথা নহয় আমালোকে কৈছোঁ যে বাইদেউ ইমান ঘূৰি ফুৰি কৰি থাকে এইকাৰণে এইটো হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে খোজা নাই আমালোকৰ ওচৰত যে পইচা দিব লাগিব বা 100 টকা বা 50 টকা বা 5000 টাকা 1 টাকাও খোজা নাই এটা মানে কি আমরা তো বাইদগুলাই আমার ফোনও করে নাই আমরা ফোন শুনাও যায় নাই আমরা গেছিলাম যে শুনছি যে ওরা নাকি মানে ওরা যে চেক পায় নাই ওরা 10,000 চেকগুলা পায় নাই ওর জন্য ওরা বলছে যে আমরা যদি পাই না তাহলে ওদেরকেও পাইতে দিব না এই কারণে একটা শোনার পরেই আমরা সবাই একজুট হয়ে ওদের বাড়িতে গেছি শোনার জন্য যে কি তোমরা কি মনে করে বা এটা কি কারণে এটা অফিসে গেছো আর কি বললা আমাদের বাইদগুলার তো কোনো দোষ না ওরা তো সবার কাগজই নিয়েছে ওনাদের কেউ শত্রুও না মিত্রও না সবই এক সময়ই দেখছে আমাদেরকে এক সময় দেখার সাথেও প্রত্যেকটা গ্রুপ থেকে 4 জন 5 জন করে নাম কাটা গেছে প্রত্যেকটা জায়গায় আসাম তো খালি এতটুক জায়গার মধ্যেই দেয় না সব জায়গায় দিছে কিন্তু কোনো জায়গায় কোনো কিছু আসে নাই এই জায়গাটার মধ্যেই সেটা দেখা গেল আর কি আর ওনারা যে কেস করছে বা কি করছে জানি না ওগুলা কি মনে করে করছে তাও বলতে পারবো না আপনারা দলবদ্ধ আক্রমণ করার বিষয়ে প্রাণের ভয়ে মানে সাপকাটা থানায় এজাহার দাখিল করেছে কি ওনারা তো আগেই কেস করছে কেস করার পরে আমরা শোনার পরে গেছি আমরা তো আগে যাই নাই আমরা গেছি সন্ধ্যাবেলা ওনারা কেস করছে সকালবেলা এটা তো মিথ্যা কথা না ইহঁতক জ্বলাই দিয়া না না এগুলা সব মিথ্যা কথা এগুলা কিছুই না এগুলা ওনারা সব বানায় কথাগুলো কইছে যে বাইদগুলারে যে কইছে যে 5,000 টাকা ঘুষ নিছে আমরা দিতে পারি নাই ওর জন্য আমার চেকগুলা কাটা দিছে ওগুলাও মিথ্যা কথা কারণ আমরা এতগুলা সদর না পাওয়া লোক কম আর পাওয়া লোকই বেশি তাই এই যারা পাইছে তাদের তো একজনও বলে নাই যে আমাদের কাছ থেকে 5,000 টাকা নিয়ে ঘুষ নিয়ে দিছে তাহলে বাইদ যদি 5,000 টাকা করে নিত তাহলে আমরা কেন বাইদর পিছনে বলবো আমরা কি দিয়ে মিথ্যা কথা বলবো কোনো সময় তো এটা হয় না না